хотын амьдрал бол чагтай ажиллах чагтай ажиллах нь амрах чагтай. Тэгээд амрах чагтай бол одоо хотын амьдрал бол бас наадах чагтай наадах нь ажиллах чагтай ажиллаж. Хаад ирсэн. Хотын эмэгтэй улсын ажил бол дэндүү тийм мохой ажил бид дор. Иймээс бидний тийм амьдрал хөөх дургая. Би гоё тэгээд гаргасан. Гоё дөрмөөсөө гаргасан юм. Биднээс хөдөөний амьдралдаа тасцсан мэт хөдөөний улстай л тассан шүү. Хотын улстай амьдралт дийлэхгүй. Тэр үл хотын амьдрал хөдөөний амьдралтай таарахгүй. Гэтэл хөдөөний амьдралаа хөөртэй. Ямар хүн нэг бол одоо тэрийн тасгалд өөрөөснөө бод тэр үед нь болно шүү дээ. Хөдөөний хүн амьдрал. Би Монгол хүнтэй. Манай би гэтэд хүнтэй яа хуруугаад би Монгол хөл мэдгүй. Гэтэд нэг хөл мэдгүй. Амьдрах арга ондоо. Тэр дүү нөгөө тэрж амьдрах. Байзаа нөгөө голд үйдэх. Манай Монгол хүн болгүй. Монгол хүнтэй урагд мөн магаал адилхан тэр амьдрал болно. Гэтэд хүнтэй болгүй шүү дээ. Тэд үрээгээ явуулчихад өнөөгийн тэдэнд өгчихсэн. The Chinese authorities have invested a great deal in the arrangements for their Naadam. They want the outside world to judge it favorably. Ertani and his son are being encouraged to play their part. The state has been quick to see the advantages of incorporating these celebrations of Mongolian life into the national scheme of things. The nomads' lives make excellent tourist material. Ertani, as a gesture of goodwill, has agreed to show the authorities the horse he is going to enter in the Naadam. He's recruited a neighbour's child to ride for him. The question is, how will the boy perform under pressure? At this point, Ertani decides to recruit another rider. At the opening of the Naadam, despite the gaudy posters promoting ethnic harmony and equality, there is no doubt that this is predominantly a Chinese event. Stalls, sideshows and circuses to cater for 100,000 people, mostly Chinese, almost completely mask the traditional aspects of the festival. It seems that in their desire to show the world how well they treat the minorities, the Chinese have ignored the needs of the Mongolians themselves. The legend of Genghis Khan is being traded, and all the Mongolians can do is watch. Энэ наадам бол тийм биш. Готоо ятад аргун.
Оотом бол хүн жоохон Монгол наадам идэж явах өөрчлөлттэй сайхан хий. Өнөөдөр бол тиймүүд андан жаас алах нь 8 хийдэг. Инхэн хүн арим болтох. Ийм шүү. Нэгэндээ ч гэтээ хацаа хоёр шин атчих гэнаар их хүнд байвал одоо тэр өөрийнхөө дөрвөө тэрний дуртайгаа хийнэ. Би өөрөө ихтэй бол би өөрийнхөө дуртайгаа хийнэ. Нэр хийсэн юм 8 хийж өгөх юм байна. Хөвөн талын ашиг жаас олох хүн их дуртай. Ийм байна. On the outskirts of the giant stadium, the herdsmen vie for vantage points to watch some 250 horses run over a 35-kilometre course. The Naadam's function as a celebration of Mongolian military prowess has been turned into a Chinese public relations exercise. This Naadam pays lip service to Mongolian culture, but at the same time firmly holds it in a Chinese setting. This is exactly how the Chinese authorities would like the nomads to be. An ethnic spectacle and at the same time controllable and fixed members of Chinese society. Учрын мэд хүн үзвэл махтан цаашаа хөөрн хөгжин найргана. Учрын мэдгүй хүн үзвэл одоо шейхан ренүү одоо ийм нэг үдэмж болгоно. Учрын мэдгүй юм. Тэг манай үндэсний хүн биш юм. Тийм ээ. Тэр нь бахгүй дургүй. Зүгээр амгийн дээр шейхан хийгээд өнгөрч. Ингэж бит. The authorities and the local dignitaries who had designed the festival watch over 1,700 wrestlers take part. The wrestlers have to perform to a timetable, and the bouts must finish within a fixed period. Time, like space, is now in short supply for the Mongolians. Many of the wrestlers are, like Sering's son, professionals paid and trained by the state. At the last Shillinghot Naadam, Sering's eldest son emerged as overall champion, and family pride means that hopes are high for a repeat of that success. The contestants are ill-matched, but on this occasion Sering does not object to the strong overcoming the weak. Now at the Naadam, he and his family have the chance to win. Although Sering's son wins this round, he does not win the championship. He is still not returning to the grasslands. Each year, thousands of Mongolian nomads leave the life of their ancestors for the rewards of other lifestyles. Many become farmers, some factory workers, some students, and some even become bureaucrats, as more and more the Mongolians are subsumed into the anonymity of Chinese development.